Iniore nkuma Meru na Meru kama notuto mwari na nari ongirete skuru ira athomagira ira ni St. Lucy School for the Visually Impaired na rachoketie njara skuru ne kama nuna juketie kanya kau kwariria ritobana kubekera inyana njira ya kubariria kubainira na kinya gukenanira nabo ni arabatarite kinya kurumira biewa kibera kiewa kana talent ya mtu negintu kiumba ko mugu nabo katha uturone mutukikare gatumithie nkoroke. Ni rwimbo rwa Mwinyuri nkuma wa rwimbo chake Meru kama nontoto mwari na mbandi yawe na ruarikire skuru ya nabateonaga ya St. Lucy goji na kama nore athomagira jona kwagite gucokia njara skuru eji na njira ya ukenia rito bake baringira rwimbo kubaria na kuba moyo guteo mtu atekinya tukumakania mumbire jwawe mono akibainya gwikire yobia thiguru ya Kinandi mwana arina kitharimo kiawe kirethero kia rwimbo kirethero kitharimo kia gutuma kirethero kitharimo giti kia nchenche kia nyamora ke mauku mwana ore no etherwe akiomba gwita na mbere na mantu jaria endete kenda omba kwendereithia uturo bwawe na njira endete so kenda tumba kubekera inya kou iratuga na kimonimoni. Even if your child is abled differently, they are able to achieve something and shine with that they love. Kama nuna ejene ngerekano na producer wa bandi yawe ure ationaga na akiuga nkurukine mwini omunene na musethi wa ngita kere band okomba gutwa nkwagaya nonto ya Stout Music even in London. He has been to Belgium, Torino, Italy, tukinaga koi tutatoke kana mono tukeda na mtoja Michel despite him being able differently nomba no go tunenkera nomba go to inspire to corner orant babatere ko tora bakinaga on the international stage. Kuruki mbandi eje nethirite kenyira thirikari gutigira kinyana tababa ona boni bakuona kithomo kinganirite tana bau bangi wana bamwe bati uchoka shukuru nonto bwa bisi nonto bwa kira kenge nonto bwa mathina mwana jojo ure othomaira shukuru yeje kana mwana wonde ura wina utauku ura wina disability atibati kuremwa ni gucoka shukuru muthiene kuma kiri skuru eje bataithankero chao kiri kamano na mbandi yawe ni kuija na gutindalira na baba. Nimefurahi sana kuona wanafunzi wa zamani hapa hivi alumni wakiwa wamekuja kuwa inspire ama kupatia motisha kama noni classmate na vile vile Michelle. Kwa hivyo unajua wanafunzi watafurahi sana kujumuika pamoja na wao. Kiripotera tosheweru weekendi rea kwari yetu ni motuge kare.